дуруду арзу эҳтиромот ба ҳамватанои азиз, шунавандагони бениҳоят гиромӣ. Умедворам ки якояки шумо хуб сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошен. имрӯза мавзӯи мо каме мавзӯи таърихӣ аст. Мабах фарзанди Бузахшон ё ин ки Салмон Алфорсӣ. имрӯза суҳбати мо хусусан дар масъалаи ҳамон бигем ки каме таърихӣ мешавад. умедворам ки якояки шумо тоқат мекунед ва боз ҳам фикру назари худтона мусбӣ, манфӣ, ҳар чизе ҳаст дар уҷа бигем чӣ кор мекунед, менависен. гуфтагӣ умед дастам. хулас, дӯстои азизам, Салмони Алфорсӣ. Салмон Алфорсӣ кӣ буд? Албатта ки ман дар бораи таърихи барои шумо кӯшиш мекунам ки пайдо кунам ва бозам маълумот пурратар битам. албатта ки то он ҷое ки ман халқам медона ин чиза, манам каме бигем ки як варақ задам дар бораи Салмон Алфорсӣ, яъне Мабах фарзанди Бузахшон дар асл номаш, то рафтан ба бигем ки давлатҳои арабӣ, яъне то давраи ислом дар бораи ӯ ягон олим, шоир, нависанда ё як инсони басавод дар ягон ҷо бигем ки навиштагӣ нест. ва аз он ҷумла дар ислом ҳам бигем ки бисёр гуфтагӣ ҳастанд, агар илм дар сайёра боша фарзанди фалони форс мегирам ёра гуфта, барои ин форс забон буд ки ба ин лақаби форс додан. азбаски миллаташ курд аст, бигем ки Мабах фарзанди Бузахшон, яъне бо лақаби Салмон Алфорсӣ. миллаташ албатта курд аст, бигем яъне курдам яке аз ҳамон ҷузи бигем чӣ аст, форс забонҳо аст. яъне ҳатто ки бигем ки на танҳо курд, балки бигем ки ҳатто ки ҳиндуҳо ҳам қисман ба форс забон дохил мешавад, ҳатто покистониҳо ҳам қисман бо форс забон дохил мешавад, яъне қисман дохил мешавад ин чиз. яъне форс забони бисёр як олами бузург аст. чандин инсонҳо бигем ки ба форс забон дохил мешавад. ҳатто ки бигем агар иштибоҳ накунам, Кавказам як қитъааш бигем ки ба форс забон, яъне қабилаҳош ба форс забонӣ дохил мешавад, яъне форс забон ҳастанд, яъне доранд. хулас, оли ин тарафоша намерем. мо ҳамон Мабаш, яъне фарзанди Бузахшон бо ном Салмон Алфорсӣ каме бигем ки суҳбат кардани ҳастем. ман доимо тамоми чиза, таъриха дигар чиза аз тарафи бигем ки негативаш мехоҳам нигоҳ кунам, на аз тарафи таърифа тавсияш. барои он ки бигем Албухорӣ мисол мегирем. бибин лақаб Албухорӣ, яъне арабҳо дар замонаш ҳамон лақаб додана дӯст медоштанд. Алхоразмӣ, Албухорӣ, Алфалонӣ, Алфистивонӣ, хулас ҳамхел бигем ки ҳамон минтақаи уқатӣ ё забони уқатӣ бигем ҳамон ном додана дӯст медоштанд. аммо бибинед Албухорӣ бигем ки миллион маротиба дар ислом дар бораи бигем ҳадис ва ғайраҳо бигем саҳми зиёд гузоштагӣ ҳаст. Салмони Форсӣ чӣ кор кардагӣ? Салмони Форсӣ фақат бигем ки ҳамон раҳбари ҷиҳоди бигем ҳамон ислом буд. бигем иштибоҳ намекунем, барои он ки дар ҳамаи ҷо дар ҷангҳои исломӣ бигем ки номи Салмон чӣ мешавад, гирифта мешавад ё ёд мешавад ки дар фалон ҷанг, дар фистивон ҷанг, дар дигар ҷо бигем ки чӣ буд, яъне ки Салмон саҳм гузошта буд барои ҳамон ҷанг. ва ман намефаҳмам ин иштибоҳи кӣ буд, бигем ки илм дар сайёра боша фарзандони ҳамин, ё илмҳо дар сайёра боша фарзандони ҳамин
سلمان الفارسی میگیره میاره. این یک کلمه بسیار یک کلمه اشتباه است، برای که خودی سلمان الفارسی آدمی با علم بدگی نیست. من کم کم یک دسته جو ورق زدم از اینجا اینترنت، بگیم که یگان و انسان یگان آدمی علمی بدگی نیست. در همه جا یاد میشود سلمان جنگ ها ده، یعنی در اصل بگیریم سلمان الجنگی، یعنی که جنگاور بود و بگیم در کلاگی جواب بگیم چیکار میکرد، همون جنگ میکرد، یعنی با جنگ یاد شدگی است. در کل تاریخ اسلام سلمان با جنگ یاد شدگی است این طرفش. خلاص اگر او عالم میبود در حالت بگیم که پیغمبر میگفت که مثال اگر علم در سیاره باشه که نسلی میگیره میوره، هم میگفتم او یا نسل عالم هست. البته که یا نسل جنگاور علم آورده نمیتونه. این کلمه کلا اشتباه است، یا از ازل اشتباه است، یا برای تعریف تفسیه استفاده برده شدگی است، یا که بگیم که همون بعداً بگیم که یا کی را بافتگی هستن، یا که هم آدمی میگفتگی اصلا بگیم که نمیفهمید که خودش چی گفتگیه، یعنی معنای کلمش چی معنا داره نمیدونست، یا که همین خیلی است، یا دیده دونسته گفته میگه با پروست تک همون فرزند همی علم های سیاره باشه میگیره میاره. اگر بخوری را میگفتی گپا ما میگفتم که بله نمیدونم، یا که الخوارزمی مثال گیریم اگر او را میگفت ما میگفتم که بله، میگفتم بله، برای که این انسان ها را نسلش نسل علمی میشه. اما خودی سلمان علمی نبود، بگیم همون مباس فرزندی کی بود نامش همجا است، موندگی هستم در دلم نوشته موندگی، اول نامی اصلیشه بعد از اون نامی بگیم قلبکیشه سلمان الفارسی رو. بگیم که خلاص قصه کتوتر رو کنیم، اگر او انسان علمی نبود و گفتگی آدم فکر کنم یا این بافته است، اگر اصل حقیقت داشته باشه و گفتگی آدم بگیم پروسه یا برای تعریف کردن گفتگی است، یا پروسه نمیدونست که خودش چی گفته ایستاده است، یعنی که همین قدر چیز بود. من گفتم که دائما من از طرف بگیم که نگاتیو نگاه کردن میخوام همه چیزا. سبب چی؟ سبب اول تا نگاتیو شکی دیدی، بعد دورا بگیم که خوبیاش میابی. اگر که فقط همون خوبیاش نگاه کردی بعد از اون نگاتیوش نمیابی. خلاص سلمان الفارسی در تاجیک چی داخل داره؟ هیچ داخل نداره. امروز بگیم اون کلمه اگر گفته شده باشه هم در باره سلمان در تاجیک یگان داخل نداره، برای اون که کرد این تاجیک نیست. کرد بله فارس زبان است، یا تاجیک ایرانی نیست، بله فارس زبان است. من همین دولت پولشه را یک چیز من دوست می‌داشتگی چیزم است، خیلی چندین چیزایی است که من دوست می‌دارم، باز اینم یکی از همون خصلت هایی که مردم پولند دارن من دوست می‌داشتگیم، همین خصلتش است. هی اینا هم سلاویان هستن، یعنی زبانشون بگیم که سلاویان یازیک است، یعنی سلاویانسکی است. بگیم چه روس، اوکراینس، بلاروس، پولیاک، بگیم اینا همشون سلاویانسکی یازیکن، یعنی لیتوفسا نیستن سلاویانسکی، اینا سلاویان یازیکن، زبانی سلاویانی دارن. مثل ما فارس زبان میگیم، ترک زبان میگیم، اینا سلاویان زبان هستن. یگان بار میلیون قهرمانایی بگیم که سلاویانی هستن یا خریستیانی هستن دینی، یگان تایورا بگیم که برای خودشون قهرمان خود نمیخونن یا نمیدونم قصه های او را به خودشون رب نمیتن تا اون وقتی که اون انسان پولیاک نباشه. یعنی به همین طریق اینا تاریخشون بگیم که درست میسازن، فرزندشون خونن هر چیزی را که میخونه با نام مثال گیریم پولیاک، فلان انسان پولیاک بود، این انسان پولیاک بود. در اینجا نمیگه سلاویان بود. سلاویان بگه اگر پس تمام قهرمانی روس، قهرمانی اوکراین، اوکراین ها، قهرمانی فلانی ها، قهرمانی دیگر و قهرمانی سوم و چهارم همشون دیگه در سلاویان ها داخل میشه. متاسفانه اشتباه ما سر همو است که ما تمامی بگیم انسان هایی که بگیم همون یا یک قهرمانی دینی باشه، خاطری که ما مسلمانیم یا وای ما بود، یا نمیدونم یک قهرمانی که خاطری که زبانش فارس زبان باشه ما فارساییم. نه تو تاجیکی
ё тоҷикша ё форсша определят ки точката зренита ақидата фикрҳота баъд аз ӯ бигӯем ки баъд метавонӣ ки дальнейши гап занӣ. Салмон Алфорсӣ дар тоҷик ягон раб надошт. Имрӯз доранд ё намедонам дигар рӯза доранд доимо ин пропагандаҳоро истифода мебаранд. Салмон Алфорсӣ ин форс буд, ин мо тоҷикҳо будем, мо фалониҳо будем, мо форсо. Не, бале бибинед, ин имрӯз ман туркзабон ҳастам. Мисол, агар шумо форсзабон бошед, ман туркзабон ҳастам. Ман ягон вигриши туркҳоро аз худам намегӯям. Ягон қаҳрамони туркам ба ман раб надорам. Реально. Ман турк забон ҳастам, ман турк нестам. Турк забон ҳастам. Яъне мо ба ҳамон лаҳҷаи туркӣ гап мезанем. Ин маъноиро надорам ман турк бошам. Ман турк забон ҳастам. Ман узбек нестам. Намедонам узбек Бобир мега, узбек намедонам Узбекхон мега. Ино ба ман раб надорад. Ман дар раб надора ин чиз. Уно қаҳрамони худшон ҳастанд. Мефаҳмӣ намера? Яъне ки инсон агар худша тоза карда битона таърихша, фардо даи чиқриҳо намезанӣ. Имрӯза задаги чиқритон бобота бобоша 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 бобош. Салмон Алфорсӣ мо форсо Салмон омад отатам ҳами гапа гуфт, имрӯз там ҳами гапа мегӯй, фардо фарзандтам ҳами гапа мега. Агар то чанд мо бо дутори як каси дигар дутор навозем, мо худомон ҳеҷ вақт дуторсоз намешем ки бо дутори худмон бинавозем. Мо доимо дутори кас қатӣ дутор менавозем. Эмомалӣ Раҳмон қаллиқ аст. ҳам хел аст? Аз нигоҳи шумо қаллиқ аст. Агар Эмомалӣ Раҳмон як инсони зур мебуд, Эмомалӣ Раҳмон тоҷик мешид. Агар ки воқеъ оточашам қаллиқ боша, Эмомалӣ Раҳмон тоҷик мешид. хотире ки мезадем меёфтем ягон мома калони гузаштагиш мегуфтем тоҷикай. Значит аз ҳамун хун мо мегирифтем меовардем мегуфтем Эмомалӣ Раҳмон тоҷикай. Тамом тоза. Инами бигем ки иштибоҳи аслии мардуми бигем мо айнан бигем ки сари ана ҳамин чиз мерава. ҳеҷ вақт мо масъаларо аз тарафи негативаш нигоҳ карда наметонем. ҳеҷ вақт мо масъаларо бигем дуруст, яъне ки мо фарзанда дуруст тарбия карда наметонем. мутаассифона бисёр ман мутаассиф ҳастам. азбас ки мо ҳамихел каҷ рафтагӣ ҳастем, як ҳаёт мо кӯшиш мекунем ҳамин каҷа давом бидем. мо каҷа рост кардан намехоҳем. мо каҷа рост кардан намехоҳем. барои ҳамо мега пайғамбар иштибоҳ кардааст. ба гуфти ту пайғамбар иштибоҳ кардааст. агар ҳамин гапа гуфта боша иштибоҳ кардагӣ аст. барои он ки Салмон Алфорсӣ аслан ягон инсон на олим аст, на доно буд, на басавод буд, на ягон дар фақат ҷангҳои бигем ки мусалмонони исломида саҳм гузоштагӣ аст. Как полководец буд. ӯ ягон кори дигар кардагӣ нест. ӯ агар як одам ба илм мебуд, агар пайғамбари гапа мегуфт, ман мегуфтам бале пайғамбар дид ки чӣ қадар инсони басавод аст. барои ҳаминам гуфт ки яъне иқадар дар илм авҷ ваҷ гирифтагӣ аст. барои ҳамон барои он ки дар таърихаш дар илм ягон вақте надошт ки инсон дар ҳамон ҳаётиш ки аз вақте ки ислом рафт, ӯ вақте надошт ки дар як бор бишина Қуръон бихона ё илм биомӯза. доимо дар ҷанг буд, доимо полководец буд. ҷанг мекард. исе меомад то ними аврупоро гирифтагӣ аст. австрияву инаи полшаву ӯ тарафу бигем венгрияву ҳамаи ҷоро гирифтагӣ аст. ӯ инсон вақти абед кардан надошт, фақат ҷанг кардагӣ аст. ӯ китоб хондагӣ инсон нест. ӯ як ҷанговар буд. агар гуфта боша иштибоҳ кардагӣ аст. конкретна иштибоҳ кардагӣ аст. ягон ҷои плюсу минус надорад. ал бухориро мегуфт, мегуфтам бале дуруст гуфтагӣ аст. ал хоразимиро мегуфт, мегуфтам бале дуруст гуфтагӣ аст. 100% аст мегуфтам.
نه که اگر بیان در برای بگیم که همون سلمان الفارسی بگم من میگم اشتباه هست کلمه. این کلمه را کانکریت نه اشتباه گفتگی است اگر گفته باشم. برای که انسانی بسواد ставкаи علم دایا بسواد نمیکنه. ایره خوب دایاتون بگیری. میفهمین امیره؟ دزد ставка را در دزد میگه نمی دزدی زور میشه و میگه در حالت دزدی او را میبینه میگه که او خلاص مثال نه وار زاکونو هستن چیکار میکنن انتخاب میکنن یا وار زاکونو از بس که او دستای نبگیم که زاکونا соблюдать میکنه خودش میآموزه او زاکونا بگیم برای همون را کرانواد میکنن میگه نه وار زاکون است. یا یک دزدی کوچه مثال قطعی دزدو میرود چند بار دزدی میکنه دست نمیغلطه زور میدزده مثال میگن که نه دزدی زور میشوه اما دزدو باهوش میتن خودش مثال میگیریم. یک بگیم که دیولزن لویگر مثال یک چند تا شاگرد داشته باشه لوی زور میزدگیش میگه نمی استای زور میشوه نمی لویگر میشوه لوی زور میکنه لوی دیولزن زور میشوه میگه لوبای سوهاده وقتی که آدم میبینی در کدام سوها باشه میگه نمی آدم زور میشوه. یکی یک آدمی که نمیشوه که یک آدم جنگور است او را بگوی که صاحب علم میشوه. این کلن اشتباه است. کلن این را آدمی بگیم که فهمشش سالم این گپا نمیگه. ریال نه چی جای خفگی است چی جای نمیدونم طرف سنوز و گوزو آنا تی تا گفتی آنا تو تا گفتی آنا تی تاری گفتی ریال نه. حاجی تو میتونی مثال گیریم یک آدمی را ببینی در مردی کار بزرگ است همون را بگوی که این همی آدم فقط نمیدونم جنگاور زور میشوه میتونی بگوی؟ نمیتونی برای که در مردی کار بزرگ است. در جنگ ها میبینی یو اف سی در نمیره که در مردی کار ستافکا کنی در جنگاور ستافکا میکنی. برای چی؟ برای که میبینی که او جنگاور است. همین خیلی است. علم هم همی است. میلیون انسان ها بگیم که سالانه اونیورسیتت میخونن و غیره کارها میکنن. یکی از درناشون چندین انسان های همون در کاری میبرویه و همون انسان ها در ستافکا میشه و که همین انسان ها علمش زوره مثل همین آدم آینده داره. برای همون این چیزایی نیست که من به دلیل به فکت گفته باشم و من از روی ستافکا میگم اگر گفته باشه اشتباه کردگی است کانکریت نه. حقوقی کلمه دا اشتباه است. یگان جای اپراودات کردن کلمه را نیست. یک جنگاور را بگوی که نمی فردا علم در سیاره باشه این نسلی همه میگیره میاره نسلی او بسواد نبود مثال گیریم چه خیلی تو میگوی گپا یا خودش انسانی بسواد نبود چه خیلی گپا میگوی هم خیلی خلاص بیا گپا ایسوس نکشیم سری مسئله بگذاریم. تو اون وقتی که اگر مردم تاجیکستانی ما یعنی اون انسان هایی که خدا با نام تاجیک میدونن و تاریخ اصلی خدا و نسل اصلی خدا اگر که بگیم که جدا نکنن بگن که از این انسان با ما رب داره این انسان بله فورس هستن فخر ما هست فخر فورس هست اما ما بگیم که در چی هستیم یعنی ما تاجیک هستیم. خب جدا باید جو از گندم جگوری باید همش جدا کنی اگر همش ارالش کنی ارد کنی که روچی ارد ترید میشه و گفتگی بریم همون خیلی بگیم که همون باید جدا کنی جو اردی جو میشه و گندم اردی گندم میشه جگوری و اردی جگوری میشه و از اون جمله هم همی نام داره زیروات و هم همون نام داره مثال زبان داره میگیم فارسی همون خلاص اوزی قطعی یک کرد بشی اگه تو نمیفهمی اینو کرد چی گفته ایستوده است اما فارسی گپ زده ایستوده است خلاص اوزی من قطعی ترک بشینم اگر من نمیفهمم ترک چی گفته ایستوده است یکی میگه ما ترک زبان هستم اوزی قطعی من یک ازبک بشینه اگر ما با خلقی گپ زنم ازبک نمیفهمم خیلی گپای مرا یا یک قزاق قطعی من بشینم ما خلقی گپ زنم وبشه نمیفهمم گپی مرا یا یک قرغیز بشینم ما خلقی گپ زنم ابسلیوت نمیفهمم مثال یادی یا اویغور بشینه اگر ما قطعی اویغور گپ زنم ما اویغور را نمیفهمم اویغور ما را نمیفهمم. یا بچه جان خودت برای استراحت که خلاص بگیم
گوش نکن. همه انسانایی که هم بلوک شوند گوش نکنن، هم خیلی پارازیت و خوبتر است. خلاص کلام دوستای عزیزی به نهایت گرامی و ولی قدرم کمتر قصه را کوتاه‌تر میکنیم برای آنکه پارازیتا برآمدن میگیره. بازم کامنت ها در چشم غلطیده مونه. بعد یکی یگم گپی قوی میگم، کوشش کنم که همون گپی قوی استفاده نبرم پارازیتا دا. خلاص کلام دوستای عزیزم باید بگیم که مردم باید همون جدا کردن تاریخ، یعنی که کی با کی ربط داره، باید این چیزا بدونه و در حالت بگیم که در حالت میشود تازه. امروز گودکای تاجیکا در مغز سرش دوختند که سلمان الفارسی دیگر که او فارس بود، او فارس بود значит تاجیک بود. نه، کدامی که فارس است تاجیک نمیشود. میفهمی نمیره؟ او فارس باشه ایرانی هم نمیشود. مثال گیریم او فارس باشه اگر افغان هم نمیشود، او فارس باشه پاکستانی هم نمیشود، او فارس باشه کرد هم نمیشود. هر یک تاین با همون بگیم که راست خودش چی داره، همون قبیله های خودش داره. تنها زبان فارسی است. زبان هاجی خوناتون اگر هم خیلی جمع کنیم تمامی دوای فارس میکردگی را بیاریم ژنتیک اکسپرتیز بگذاریم، رزن ژنتیک میبرویه از همه. این ریال است، یگان جای پنهانی نداره. مثال ترک هم از اون جمله هم خیلی است. از دوای که هم از ترک میکنه، بیار یک دونه از ترک بگی، بیار یک دونه نمیدونم از قزاق بگی، یک دونه از ازبک بگی، یک دونه از قرغز بگی، یک دونه دیگر نمیدونم از اویغور بگی، یک دونه دیگر کدامی که از ترک زبانی دوام میکنه بگی بیار همش قریب ژنتیکشون هر خیلی میبروه. این تنها زبان است، لهجه. فقط برای آسان شدن این چیزها زبانو را هر یک تشخیص الهیده نام ندادن، پروست جمع کردن اما مانندها را، اما صداها مانندها را، حتی که بعضیش ابسولوت نمانند نیست، چکار کردن؟ نام دادن ترکی، نام دادن فارسی، نام دادن سلاویانی. مثال میگیریم روس هم دوای سلاویانی داره. مثال چندین نمون چیز داره. اوزی پولیاک قطعی روس بشنون یک دیگریش واپشه نمیفهمه. برای چی؟ برای آنکه عادی ترین چیز اورود با زبان روسی یعنی که بزب میشوه، اورود با زبان پولشگی خشرو میشوه. یعنی دوتا противоположný بگیم گپ است، عادی ترین چیز. اما اینا سلاویان زبان هستن همش. بیار بشنون پولیاک قطعی روس вообще یا دیگریش نمیفهمه که روس چی گفته ایستاده است، پولیاک چی گفته ایستاده است نمیفهمه. برای چی؟ برای اینکه پروستا بعضی جاها مانندی داره اما کلمه ها ابسولوت نه دیگه معنا میده، بگیم که دیگر چیزا میده. پروستا اینا را جمع کردن برای آسان شدن، بگیم چندین تا همون چی را جمع کردن پروستا ماننده. شما فارس زبانه، شما ترک زبانه، شما سلاویان زبانه، شما نمیدونم انگلیس زبانه، شما دیگر زبانه، شما دیگر زبانه تقسیم کردن دادن. خلاص اینه عادی ترین بگیم همون چیز. برای همون دوستای عزیزم با این چیزا فخر کردن، با این چیزا نمیدونم که دیگر ما значит پیغمبر گفت که سلمان الفارسی علم در سیاره باشه میاره значит این ما تاجیکایم. این اشتباه است، کنکرت نه اشتباه است. برای آنکه ما میبینیم تا امروز بگیم در علم، نه تنها علمی سیاره و زمین و آسمان، بلکه در علمی این زمینی علم است کو، نمین علم عادی زمینی ده خیلی مردم تاجیک ما بگیم که 0% است. 0% است. کجا بها میتینه خودتون میرین در دیگر جا خوش میکنین. از اون با امید شدن ایودا بخونین، خیلی از تاجیک ها ببرورین انسان ها را. خیلی بگیم چی میگه یک تا یا چی بنویشه نمی چیورا بچه هم ما بلوک کنم که بس چو تا برومد یا نه یمان چیوشون
بچه جون ما روی کنم برو. از این دیده بیشتر خودتون کوشش کنین در برای گرفتن علم گرفتن بگیم از خودی توجیک. آخی من حیرانم همی بودم مسلمان تو مسلمانی؟ تی اثبات کده میتونی چیز مسلمانی میدونی خودت؟ نمیدونی. خب بیا کنم همی بودم خودش مسلمان است نه تو مسلمانی بیا. داشنم نکدگی تمام اونم داشنم کدگی تو پول نروز بگیم که دست ویدوسین تو حتی توجیک نیستی. میدونی برای چی؟ برای اینکه نامی توجیکی نداری. حتی که در سایت ها دوخ کرده نامی توجیکی نوشته نمیتونی. او پرابلما سر اینه ای چیز است. تی یک شترقواق ریخو هستین که اما آدمایم کامنت هایی که می نویسن نامی چیو خودشون نامی نمیدونم واسیلی اندری پتروف خودی میگوی که اوچش اندری پتروف واسیلی نمیدونم فلانی قطعی اوچش خوخیست که اگه بچه واسیلی باشه. امروز شما بگیم همون اینسونی هم کامنت داده و بیناموس این که حتی که نام تونه نوشتن در غیرت ندارین. کجا شما توجیک میگین خودتونه؟ کجا توجیک میگین؟ کجا شما پیدرازو نامی توجیک بد میکنین؟ شما وری پیدرازو در داخل همین مردم خلق تاجیکستان در اومده خودتون توجیک کرده امروز نامی توجیک بد کردگی هستین. نامی توجیک بد کردگی هستین. همون دعوایی که سلمان الفارسی داره نمی تو وری پیدرازو هم کار میکنن. کی نمون پیدرازو نمی کار میکنن برای چی؟ برای که مردم در زبلوجده میبره. او پرابلم در کجا است؟ نباید ما مردم در زبلوجده بریم. باید ما مردم بیدار کنیم. مردم ما توجیکیم باید ما خودمون بسازیم. نمیشه دیگر گفتیم گپو چوپا چوپ شیم در فلانی و فلانی فلانی خاطر که او چی بود؟ او فورس بود. امام علی هم فورس هست. چیت کاز میکنین تقدا امام علی؟ بیای مای تاریخ ببرورم پریداتلو را که یک گلا انسان ببرورم ممکن انسان ها همشون توجیک فورس بودن. توجیک هستن. قبول دارن توجیک بدگیشه. اما تو نتکاز میکنین. ای توجیک نیست. ای قلقه ای لقه ای ازبکه ای دشمنی توجیکه. نه که یک آدم کاری خوب که باشه. پروست همون فرزندو را جدا کردنه. یعنی که همون یاد بتیم. باید بدونه چیکار کردن شونه. از همین سببم من دویمو همون چیزا حتی که تاریخ خدمت من از طرف نگاتیفش نگاه میکنم نه از طرف پوزیتیفش. نه ای جرا گفتم جرا زده او ترکده این تاری نیست. من تاریخ خلق خدمت از طرف نگاتیفش نگاه میکنم. چی باید تشید؟ چی باید کار کرد؟ چی باید نیشید؟ یعنی که چی خیل؟ چی باید نیجه نیخیل است؟ همه همی چیزا ما با نگاتیفش خدم در سوال داده خونده خدم سوال میتونم چی باید خیل است؟ برای چی؟ چی باید نیجه اشتباه است؟ اینه اشتباه میشود. اینه نادرست است. اینه را نباید خیل بگن. اینه نادرست است. میفهمین؟ یعنی که من مثال دولت کاغانات قلقو میگن بعد میگن که بعد چپا شدن کاغانات قلقو با دولت قراخونیو پیدا شد. نه این چیز نادرست است. این چیزا چی باش مو خیل میگه. پروستا مو بگیم که از رهبری واس شد نام ایواز کرد. امروز امام علی رحمان 1000 جای تاجیکستان نامش ایواز کرد. اوجا ایواز شد آدماش ایواز شد. نه همون تاجیک است آدمش. همون بگیم همون دولت است. فقط نامش ایواز شد. قرغان تپه بود باختر شد. نامش ایواز کردن. همین خیل بود. پروست اومدن از کاغانات گسودارство دا ایواز کردن. دولت قلقانی دولت قراخونیو کردن. در اصل قلقانی ها است. نه که پروست قراخونیو گفتگیان در اونجا. میگم چی بای خیل است؟ که منطقه ایواز نشده است. همون منطقه، همون زمین، همون سرزمین، همون آدمو، همون انسانو فقط یه رهبر علیش شد. فقط پراویتل علیش شد. پراویتل از کاغانات با گسودارство یعنی با دولت داری تبدیل داد. خلاص
просто қаллахониё буд, хай қарахониё гуфтам, майли қарахониё шуд. ма ҳазор ҷоша ба негатив нигоҳ мекунем ки ин нодуруст аст инсоне бигӯяд ки давлати қалғо гум шид, баъд давлати қарахониё пайдо шид. Не, просто тағйироти бигем ҳамун кадри шид. халос ҳозир шояд агар як тағйироти кадри дар Тоҷикистон биёяд, Тоҷикистонда шояд садҳо номи дигара бигира, иваз кунад, бигӯяд ин нодуруст аст, сояш нодуруст аст. мефаҳмӣ намира? шояд садҳо номи қадимаро бигира пайдо кунад, бигӯяд ки дар асл инаи одамо рабт доранд. номҳои зебои хушрӯ, ин чизое ки аст, баъзе урус овардаги аст, баъзе инаи овардаги аст, баъзе ӯ овардаги аст, мо дар ин номҳо дар кор нест. шояд бигиранд иваз кунанд ҳазор нома. ин маъноеро надорад Тоҷикистон иваз шид, просто номи иваз шид. мефаҳмед? шояд мардуми Тоҷикистонда шояд як олимо, чанд та олимо бибироянд фардо маслиҳат кунанд, бигӯянд ки мо Сомонӣ мемонем номи давлатмона, барое ки мо насл аз Сомон ҳастем. Тоҷикистон не, давлати Сомониён мемонем. мо намекунем ҷара Тоҷикистон, мекунем давлати Сомониён мемонем. нормальный ном аст, номи аслии кӯҳна қадимаи хеч аст. мегиранд Тоҷикистонро иваз мекунанд, номуша давлати Сомониён мекунанд. тамоми маъноеро надорад ки Тоҷикистон нобуд шид, ҷошида Сомониён пайдо шид. Не, номша иваз карданд, халос. ҳамун аст. аз ҳамун 7 асра мобайнош то 13-14 асра фақат ном иваз шидагӣ аст. дар 9 переходи 10 асрда ном иваз шидагӣ аст. 3 асри дига, 3-4 асри дига, 400 соли дига қариб бигем давлати қарахониё буд. яъне ки ҳамун бигем номи қарахони қатъи қалғо давлатдорӣ карданд. нома иваз карданд. ва ман кстати тарафдор ҳастам ки номи Тоҷикистона бигем ки давлати Тоҷикистон не, Сомониён кунанд. давлати Сомониён вақте ки поя аз Сомониён мегирем, номи Тоҷикистона Сомониён кунем. барои чӣ бибинед? Узбекистон аз кадом аст? аз давраи Узбекхон ташкил шидагӣ номи Узбекхон, яъне Узбекхонлиги, хони узбеко. Узбекистон тағйир додан Узбекистон. яъне ин номи аз ҳамун давраи қадим гирифтан овардан додан ҳамун нома. ходи дар давраи бигем ки ҳамун большевикӣ ташкил шидан ин давлат, ки ҳамунчо хитон медонед, хондагӣ бештар ҳастем, аммо ҳамун номи қадимаро овардан додан. узбек хони узбекӣ буд, просто ҳамун хон узбекиро давлати узбекӣ кардан, номи қадимараша додан. имрӯз Тоҷикистон мо номи қадима надодем, мутаассифона номи қадима надодем. иҷа бояд Тоҷикистона яъне ки Сомониён кунем, давлати Сомониён. ва ин чиз дуруст мешавад. барои чӣ? барои он ки ташкилшавии поягузор, асосгузор, поягузори давлати тоҷикон Сомониён аст. давлати Сомониён буд. гарчанд тоҷико дар оҷа зиндагӣ мекарданд, номи давлат Сомониён буд. давлати Сомониён. ё ки Қазоқистон аснод додагӣ аст номша аз ҳамо казахский ханство. хони қазоқхонӣ, просто давлати қазоқхонӣ буд, қазоқ давлатиш кардан, гирифтан бигем аснод додан. ҳамаи ҳамин чизо ба ҳамон номи қадимаи худшона просто гирифтан замонавӣ ном додан. аммо фақат Тоҷикистон номи қадимаи худша дар давлаташ додагӣ нест. иҷа мутаассифона ин минус бисёр минуси калон аст. агар давлата ҳоли ҳам вақт аст, мардум бояд, олимо бояд бироянд, дар ин бора бишинанд, таърихҳоро бикованд, биёранд, давлат пул ҷидо кунад, бомӯзанд, ҷамъ кунанд, китобҳо чоп кунанд ки давлат мардум асл Сомониён ҳастанд. ва дар ӯ ҳолат бигем боз Самарқанду Бухоро пайваст мешава фикрӣ, номӣ, илмӣ. автоматӣ Самарқанд пайваст мешава ба Тоҷикистон. агар ки заминиам минтақавиам пайваст нашава, илмӣ, фарҳангӣ, номӣ, маданӣ автоматӣ дохил мешава Тоҷикистон. давлати Сомониён, Самарқанд Сомониён буд,
بود. Самарқанд Тоҷикистон буд не набуд. Самарқанд давлати Сомониён буд. Самарқанд давлати Тоҷикистон буд набуд. Вот проблемаи асли илмӣ агар биёяд дар намиҷа стиковат карданда уже бигем ин хел бараки мегзара меравад. Тоҷикистон Самарқанд бароиро чотка кардан давлата Сомониён ном кардӣ. Самарқанд куҷо буд? Сомониён. Бухоро куҷо буд? Сомониён. марҳамат туда. Оддитарин дунёро инсонҳо фикр қатӣ илм қатӣ управлят мекунанд. Фикр қатӣ ки фардо омада як одам омада ку туда савол ёфта натонад. медонӣ? Агар рози Тоҷикистоно мо давлати Сомониён мекардем, яъне чӣ мешид? Автоматизм нашид давлати Сомониён я пораиш бурида шида пораша Узбекистон гирифти. Уже и знак пайдо мешид дар инҷа. ва ҳоле ҳам дер нест ки мо переименоват кунем Тоҷикистона бо ном давлати Сомониён ва иваз кунем байрақа. мо асос биковем дар ҳамон бигем асосҳои чиёмон таърих ва аз асосҳо бигем ҳастанд байрақҳо ва ғайраҳо. аз ин дизайнҳои аслии давлатҳои давлатдорӣ бигем хеле ҳамон Сомониёну дигарҳо Сосониён, аз уҷа мо метонем ки агар аз Сомонӣ бигирем аз уҷа байрақ пайдо кунем ва биёрем бигем ки аз ҳамон дизайнҳо боз як дизайни иловаи нави худмона дар уҷа бигем хуш карда ки мисол мустақилӣ ва ғайрора байрақ бисозем. Давлати Сомониён и 100% аст. дар ҳолат Самарқанд неотъемлемый Самарқанд Бухоро неотъемлемый част давлати Сомониён аст. ва дар номам дар фикри инсонҳоам вақти Сомониён меган таъриха мекушоянд Сомониён. Тоҷикистон бугӯиш ка таърихи Сомониёна кушода Тоҷикистон намекова. худ мо зур мезанем мо пояи мо давлати мо асли мо аз Сомониё омадаги аст. пас чӣ ба номи давлати Тоҷикистон аз Сомониён нест? қирғиз Каганат қирғиз ва то имрӯз давлат қирғиз. Тоҷик Каганат Сомониён, агар ба забони туркӣ бигирем Каганат Сомониён, давлат Тоҷикистон уже иваз шидаги. Уже худи шумо не вписываетесь ҳамон сохтаги чизи худтонда. мефаҳмед намера? иҷа бисёр мушкило пали печиш зиёд аст. мефаҳмед намера? хулас бигем ба ҳар ҳол саломат бошед дӯстои азизам. навчорта бигем мазгаё темарам иваз кардан рафтан, ман иваз шидам рафтам. ба ҳар ҳол Салмони Форсӣ дар тоҷик ягон раб надора, фақат забонаш форсӣ буд. агар форсӣ боша бигем яъне курдҳо ҳам форсзабон ҳастанд, аммо тоҷика қати курд бишнон я дигариша намефаҳманд. ҳамчуноне ки гуфтам ку мара қати ягон турк бишнон ман намефаҳмам, турка турк мара намефаҳмам. мисоли оддӣ ягон ҷои чӣ набуда, оддитарин чиз не ки мо турк забонем. барои ҳамо саломат бошед, зинда бошед, қурбони чашматон. ман магазин бидирам ягон хлеб бигирам, бурам ягон чиз дига бигирам, бурам нӯши ҷон кунам. ба ҳар ҳол дӯстои азизам, сари охирон предложение ма ки номи Тоҷикистон ин нодуруст аст. ина бояд давлати Сомониён кардан дар кор аст, барои он ки мо психикӣ дунёра олама меёрем дар давраи Сомониён. аз ном нақши калон бозӣ мекунем. ва Салмони Форсӣ дар тоҷик ягон раб надора. и чиза пропаганда дар кӯдакотонам накунем. кӯшиш кунем дар кӯдакотон пропаганда накунем. и чизоро и пропагандаи кулла нодуруст аст. асл дуруст нест ки бигем ман намедонам. ози бибинед як уйғур як қаҳрамонӣ нишон дода бошад, рафт пеши пайғамбар. як уйғур рафт пеши пайғамбар, зур шид, ҷанговар шид, зад, чим чӣ коро кард. ба ман бихезам уйғур турк буд, ӯ аймо буд, қалиқ буд. не, ӯ уйғур буд, бале турк забон буд, бигем уйғур буд, қалиқ набуд. имрӯз мо ридани мо дар дохили таърих чӣ туркзабон боша чӣ форсзабон боша, хусусан Ӯзбекистон ё намедонам Тоҷикистон,
اصلی که ما ریده ایستادیم خودمون در تاریخ خودمون همی است که کدامی که اگر زبانش فارس باشه او تاجیک است یا او ازبک است. نه، زبان، لهجه، گفتار پولیاک هیچ وقت تاریخ روس بخچه نمیگه. پولیاک هیچ وقت تاریخ نمیدونم اوکراین بخشش نمیگه که ای ما بود. اینو مستقل کوشش میکنن هم تاریخی خودشون هم سوزن. فقط هم قهرمان دکی رب داشت. از کدام چی بود؟ روس بود، پولیاک بود، یا اوکراین یا بلاروس بود. خلاص. دیگه ریداق مایم کی او کورد کی ولی بعضی تاجیک‌ها را پرسید در زندگیش کورد از پیش دیدگی نیست. یکی میگه که از ماست فارس بود. یکی از کورد در پیشش بشنون میگه که نه کورد نه نمیشه این کوردو این تاجیک نیستن یا کردن. انا میدونم یک تاریخش جای زورش میگه از ماست. همین چیز توزه کردن یاد بگیرین قربونتون باشه. این آینده فایده در خودتون داره. آینده نسلتون دررگ نمیکنین، نسلتون نمیکنین ارالش بود نمیکنین. امروز دوره نسل های نمیکنین ارالش بود چی در رفتگی است. خودشون نمیدونن بعضی هاش چی میگن. خودشون نمیدونن، واقعی نمیدونن که خودشون چی میگن. میفهمین؟ من امروز سعید مکرم هم دیدم عینا همین پروپاگاندا را با گرفتیان بریدیان موندیان گویا سعید مکرم یک آدم خوب بود نمیدونم یک کاری زور کرده ایستاده است یک گپی زور گفته ایستاده است. من همین پروپاگاندا پسلین در اینترنت دیدم در همین باره خواستم بگو. نامش اصل دیگر است. متاسفانه ما تاریخ شالی قدر نگفتم نه که من را پیش از اسلام چی کاره بدو با چی کار مشغول بود پیش از اسلام. اگر یک انسان نمیدونم خوب باشه البته که خوبیای او نوشته میشه. نه که یک انسانی که اگر بجاگرد باشه اگر یکان دزدگارتگر نمیدونم یک بجاگرد باشه اگر او باشه اگر یعنی از اون انسان در تاریخ اجوش یاد نمیکنن دیگر فقط از همون اسلام میگیرن. اگر که انسان یک انسانی بگیم عالم میبود یک انسانی دانا میبود او انسان در اسلام میتونست دیگه خدمت کنه مثل البخاری مثل الخوارزمی. از اینجا معلوم میشه که انسان اصلا سواد نداشت. او انسان یک جنگاور بود. او انسان پیش از او هم значит تاریخش یک جنگاور بود. او هیچ وقت دین گفته پیش پیغمبر رفتگی نیست. البته که منفیت گفته رفتگی است که فرصت جنگ. این ببینید امروز اوکراین در جنگ است. جنگ میکردگی انسان از کل دنیا چی در از طرف روسیه چی از طرف کسی برای پول کسی برای مال کسی برای گراجدانство کسی برای شرایط همجا موندن کسی نمیدونم پروستا جنگ کردن چی از اون طرف چی از این طرف اومده کشیده ایستادن. همین خلاص انسانو کی هستن و جنگجویو. یعنی که از نگاه من هم یک کمی گرفتم پروستا سلمان اما نامش دیگر بود یک جنگجو بود. Фурсат шит, за убийство не судит, наоборот наградят. Можно зарабатывать хорошие деньги, можно прославиться, яъне ном кор кардан, вағайра вағайра. Фурсати худаш замони худаш наздик шид полководец, ҷангда маҳоратша нишон дод, дид ки зур аст, хизмат мекунад. تمام گرفتن اوست یک انسانی شد که بگیم یک از انسان‌های بگیم که بزرگترین انسانی که پالکواد است که نیمه اروپا رو آمد گرفت. خلاص یعنی برای همون تاریخ پیشش نیست که انسان یک آدم عالم بود کتاب نویس بود کتاب خوان بود یک انسانی نمیدونم معلم بود یک انسانی باسواد بود یا مثل دیگر نویسنده و شاعرها یک انسانایی که بودن که یا میتونستن در اسلام بگیم که خدمت علمی کنن. نه برای همون خدمت شمشیری کرد. این نشانه ما را داره که انسان یک جنگاور بود. یک جنگاور بود خصوصا برای منفیت رفت از کم که جوجه فهمید که هم جنگا میشه و میگیری مالشا میگیری زنشا میگیری همشا میگیری کیف صفا میکنی خیست رفت. خلاص امروز هم اوکراین دا میگن یا روسیه دا میگن که فلان میلیون پولت میته ماشینت میته خونت میته گراجدانствوت میته. باز یک کس میخیزه میره و میزنه در اونجا قهرمان میشه و زور میشه و جنگ میبره بعد چی میشه؟
гарини зурави тоҷикӣ ҳам хеле мешавад ё форса. Не, барои мо бояд бидонем ки асл инсонҳо ба чӣ мақсад дар куҷоҳо рафтанд ва барои чӣ рафтанд ва ӯ инсон кӣ буд. Агар мо ин чиза ёфтем, баъд аз ӯ мо аз ӯ битонем ки фахр кунем. Мо баъзе дурӯғҳода фахр карда мегардем. Мутаассифона айб айби мост. Падруд то ба дурудҳои дигар. Кадоме чӣ фикр дорем нанависем. Яке аққурат нанависем, блоктон мекунам. Беғарза аққурат номи мара истифода набарен дар аккаунттон. Аққурат нанавишен. Чанд қадар метонем ки бигем танқид кунем. Агар гуфтанӣ дошта бошем. Аммо таҳқир накунем. таҳқир блок мешавад, танқид мемонад комментош. Саломат бош. Падруд то ба дурудҳои дигар.